Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Of course namuntlha ta khariwa loko manager Philani yi ri karhi yi responda ka track leyi va ka ku yi beef and strong. Beef yin'wana yi nga endliwa yi nga endliwa un'wanyana a ndzondaka Papa Rhulani. Ni nge mboxi right wa ti tiva. Hey, so ku na beef le ku beefa ku manager Philani man. So track ya kona ni veri I beef to manager Philani i rhongo ngopfu. So I responda ka yona mi nga ma yi search ka YouTube mo tsala ku beef to manager Philani, you'll get it. Wa ti tiva a fika va ku ri mina ni chelu byongo bya yini. Hey, very manager Philani after loko yi humele accident yi fike yi cheriwa byongo bya mfene. Hey, it's fun guys, it's very fun. Just go and listen to that beef because Papa Rhulani yi tsake ngopfu. Vona Papa Rhulani Papa Bafana Papa Rhulani loko a kuma 1.5 leyiwani ya kwihi a yi tiva beef yaleyo. Yeah, of course, if you are in that section, yo manyangatsi xi ari ni ku promote that beef song so ndatlhenelwa afterwards. Na manyangatsi u nyikiwini this project. Manyangatsi yi postini ka page ya n'wina. Manyangatsi told me a ku a nga teki no sense. Fambani ma yimbele yin'wana ya 20 minutes beef. Mini beef a ni ma beef a n'wina. Mini beef. Hey, a xi ri hleke ndlapa Papa Rhulani. So veri manyangatsi yi ari ni ku promote risimu leri manyangatsi a kumbe xa xo vona ku mali ya ku yi ntsanana. So next time with the promoters tana ni mali yi vonaka matoko yena I la mali muni and then mi yisa yana henhla mene ngopfu manyangatsi yo vona kumbe xa mali ya ku yi ri ntsanana ku zanga promotanga wa munhu to manyangatsi ngwe. So Papa Rhulani a xi ri ku hlekeni za hlamana hi manager Philani ku what's happening. So xi ri ni beef ya wa teki. Ay va delela. So yeah. A xi hleke ku dama Philani. Wena u nga vona timhaka to va bifa mali ya xava mina visa luwa hayi ka ku xo ka xi nga heli hi ta va ka hi tirha na yena mara beef na yena hi ta va ka hi tirha na yena. As you can see Papa Rhulani yi tsakeni swinene a ku ri khale swi kha swi kombela ku yi lava ku manager Philani a beefiwa because mi nga mi swi vonile loko yi ku mi nge ngheni Rivonia ni nge ngheni Rivonia le Budukrale I beefiwa ngona yena manager Philani ka full performance. So ya tsaka swinene Papa Rhulani to be honest ku va manager Philani a beefiweni swinene ka risimu leriya mi swi vona ku yi hleke njhani to be honest. And of course, hey, ku continue manjeni se a beefiwa hi mhaka ti gigs based on that song of course. I swilo sweswiya kumbe bokurini va vutsi va bokurini beef yaliya tigigi ta wona ti humutile kwihi tigigi ta kona. A kona to be honest a hina hi zangi hi vona ka buku hi vona loko hi kha hi languta ti-events to tala hina hi ve hi kha hi n'wi vona ve ri Boti Ronny a hi n'wi voni ka those events unless if mi n'wi vone kun'wana kumbe xa ka ti-events ta tintsanana manza ni n'wi vona ka ti-events leti hi vuyaka hi ti vona hina vo Master T. Ngoma yi vuya hi ngoma mara tingoma letiya wo ti tekari hi ku na hina hi ta batu hi chene hi ku vuyela wena. As you can see, hey, beef leyi ta vuya ve ri hey manager Philani a hlomeni le a bush le a kha hlomela Lorraine a yi kha yi rila manager Philani le because yi hlomele Lorraine loyi a tshama na boyfriend ya yena which means yi hlomele boyfriend ya Lorraine hi ndlela yin'wana because Lorraine a tshama na boyfriend ya yena. Se ve ri yi biwe ngopfu ni ta vekela that section nyana loko yi kha yi rila manager Philani of course. Hey. As you've heard, before moya ma ringisela risimu leriya. So that's the update for today. Manager Philani range ndi nchumu xo rhunga na xo Boti Ronny hela ku vuya ku yini kwala yi rhungiwe ngopfu. Swo sweswo loko u ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.